Ассаламу алейкум, Бишкек Кабар YouTube каналынын көрүүчүлөрү, алыскы жактан көрүп жаткан мекендештер. Сиздердин сурооңуздар боюнча көптөн бери калтырылган сунушуңуздар боюнча базардагы стептерди чогултуп бир ролик кылып берчи деп сурагандар көп болду эле. Мына сиздердин өтүнүчүңүздөрдү аткарып, биз ошол стептердин бүгүнкү күндөгү бааларын билип бермекчибиз. Бүгүн 2021 жылдын 27 февралы авторунок Бишкек. Күн аябай өтө суук болуп жаткан учуру биз күнүн суугуна карабастан базардагы Honda стептерди бааларын билебиз. Андыктан биз менен чогулуңуздар. Баклажан төстө титан дискада юбкалар менен жакшы абалда Honda Step Spada 2 объемдуу. Пробег 175 000 км жүргөн. Жылы 2004. Такси болгон эмес, родной краска дейт. Баасы $8800. Телефон номери 707 15 88 11. Абалын сурагандар болсо, кабатыр албай эле койсоңуздар болот. Такси болгон эмес дейт. Краска дагы болгон эмес дейт. Өзүнүн краскасы, родной. Кийинки бул жакта дагы бир 2 объемдо Honda Step Spada. Белый жемчуг. Жылы 2004, 210 000 км жүргөн. Бул дагы такси болгон эмес, баасы $8300. Номери 707 15 88 11. Биз эми катарлаштырган бул жактагы стептерди баарын көрсөтүүнү улантабыз. Бир четинен баштайлы. Бул жерде кара түстө Spada 2-4 объемдуу турат. Задний камерасы дагы бар экен. Бул жакта дагы күзгүсү бар. Spada'nын өзүнүн оригинал титан дискасында. Жылы 2004, 2-4, пробег 218 000 км. Пробег оригинал дейт. Газ бар экен, задний камера, все родной дейт, сплошное сиденье, идеальное состояние дейт. Баасы $8000. Телефон номери 0703 87 80 37. Жол экен, азыр ачып көрөбүз. Газ бар, 2-4 объемдуу. Монитор бар. Мына потолокты караңыздар, эң башкысы потологу таза, жакшы абалда экен. Полектерин дагы өзүнүн заводской полектерин сырткары салынган, артында дагы бар. Эң арткы полекте дагы болуш керек. Биз анда кийинкисине өтөбүз. Бул жакта ак түстө дагы бир Spada 4 ВД. Пробег 210 000 км. Жылы 2003, 2 объем. Баасы $9200. Телефон номери 773 92 27 77. Бул жак ачык экен, жабык экен. Салон көрөбүз. Монитор бар. Кадимки баягы Япониядан келген стептин өзүнүн баягы жагымдуу бир жыттары бар экен. Потолоктору дагы жакшы абалда. Эч бир жерде бир сынып калган жерлери жок. Состояниясы өтө жакшы. Мына рулдардан эле байкаса болот. Мына жакшы абалда экен. Таза десек болот. Отуруштары дагы көрүп турасыздар. Эми мындан кийинки 2-4 өтөбүз. Серебро түстө, күмүш түстө.
Спадан өзінің оригинал титан дискасында тұрады. GoForm фирмасы. Жылы 2003, пробег 191 000 км жүрген, объем 2.4, басы $9.000. Телефон номері 773 92 27 77 552 01 01 69. Сізге бака? Бұяқта есі жоқ екен. Жоңғана тартып қоя өзанна. 2.4 объемды, басы $9.000 деді. Мұнан кейін ақ түсті Honda Step Wagon подспалы. Азыр açıq екен, салонды açып көрелі. Жылы 2003, 2 объем, ең башқысы краска болған емес, родной краска. Басы $6.700. Отличное состояние. Телефон номері 552 01 01 69. Мұнан кейін дағылы қара түсті, дағы бір спадан көрсетеміз. Пробег 240 000 км жүрген, жылы 2004, объем 2 автомат, состояниясы жақсы деді, басы $7.300. Телефон номері 85 36 77. Болыш қанша болады бәке, шоны айтыңыз? 7.000-ге берем деді. Болышы $7.000. Аз багажына көрелі, өзі ашып жоғат деді. Аз көрелі. Состояниясы өте жақсы екен. Ана артын асаңыз. Салонды көресіздер. Салонды жақсы болды. İçinden derler çoğu tart böyle. Bundan кейін baklajan түсті дағы бір спаданы көрсетеміз. 2005 жылы. Объем 2 газ, бензин. Пробеги 209 000 км жүрген. Басы $7.900. Телефон номер 770 72 00 71. Андан кейін дағы бір жақшы абалда титан дискада мұнандай спортивный күліштілде задний камерасы бар, дағы бір ақ түсті спада тұрады. Жыл 2005 бұлдағы объем 2. Сізге бака? Басы $8.100. Телефон номері 777 25 19 79 дейді. Азыр есі жоқ екен, біз артынан açып көргенге мүмкіншілік болмайды. Біз артынан кейінгі автоунаны көрсетеміз. Бұл жақта қара түсті Honda Step Wagon спада. Жылы 2004, 2 объем, автомат $7.000. Телефон номерін жазуаңыздар. 777 25 19 79. Ака, сізге қақта қалды? Бұл ба? Жылы 2003, объем 2, коробка автомат, пробег 201 000 км жүрген, басы $7.000. Телефон номері 708 28 33 88. Honda Step Wagon подспада. Өте жақсы болды екен. Құрметті YouTube көрушілер. Қанша болады бәке болса? $6.800 деді. Бұл отырған болса. Honda Step RF3 ақ түсті, жылы 2001. Объем 2, пробег 270 000 км жүрген, басы $6.500 сұрап жатыр. Телефон номері 702 00 95 87.
Honda Step Spada жылы 2003, 2 объем. Обмен бар екен. Басы $7,500. Телефон номері 0500 72 74 78. Состояниясы аяғанда жақсы болды екен. Бұл дағы стептің өзінің оригинал заводской титан дискасында. Honda Step дағы бір серебро түсті, жылы 2004, 2 объем, $7,100. Телефон номері 507 21 21 24. Honda Step Wagon Spada жылы 2005, 2 объем, автомат, бiri хозяин, басы $8,200. Телефон номері 0700 73 16 33. Honda Step RF3 жылы 2002, объем 2, басы $5,300. Телефон номері 704 67 67 72. Honda Step Spada жылы 2003, 2.4 объемда. Басы $7,200. Телефон номері 501 01 89 47. Урматтуу YouTube көрүүчүлөр, биздин бул чыгарышыбыз аягынан чыкты. Сиздерге бул видео жакты деп ишенем. Видеолор сиздерге жаккан болсо, анда сөзсүз түрдө лайк басканды унутпаңыздар. Биз адаттагыдай эле кийинки базарда дагы ушундай аралаш эмес, сиздердин өтүнүчүңүздөр боюнча суроолорду аткарганга аракет кылабыз. Көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар.